Усім привітання, ми починаємо стрім. Глядзіце, сёння нас на суполках арт-сядзіба Федэрацыі футболу і Радыё Свабода. Сёння адбываецца прэзентацыя формы нацыянальнай зборнай Беларусі. З намі Зміцер Герчыкаў, намеснік дырэктара дэпартамента па маркетингу. Што нас сёння чакае? Добрый вечер усім. Сегодня нас чакае презентация формы от компании Макрон. Новая форма на цикл гульняў Лиги Европы. Градун, можно я перепомню? Станислав, можно вас на секунду? Калі ласка, падыходзіце до нас. Станіслав, як вы адчуваеце сябе? Вы ўжо бачылі новую форму? Бачу, Ну і як, падабаецца? все добре. Што на гэтай форме? А, Добра, не кажыце, мы ведаем, што это сакрэт, ужо праз пару хвілінаў стане вядома ўсім. Колеры. У меня питание колеры. Червоний і білий. Слухайте, вы так выдатна па-беларуску размаўляеце? Не. А калі гуляеце на стадыёне, вы па-руску ці па-беларуску? Матами. А будзе больш беларускай мовы ў гэтым годзе? Надіюсь, що да. Выдатна. Добра, давайте пяройдзем зараз разам са зборнай. Але может дамо слово, ведаеш што, але может дамо слово Змітру Герчыкову, это намеснік кіраўніка дэпартамента інфармацыі. маркетинг и коммуникация, але гэта не істотна. Неважно, але важный чалавек сёння. Слухай, ну, можно на ты? Конечно. Што будзе сёння адбывацца? Сёння будзе две часткі. Адна, на якую вы здолееце патрапіць, гэта VIP прэзентацыя, гэта зачыненая прэзентацыя для публікі. Ну і пасля дэманстрацыя формы ўжо непасрэдна для заўзятараў, для гледачоў. Дарэчы, усе, хто яшчэ не на Леніна 20, вы можете сюды далучыцца. А палову на 8 распачнецца праграма. Перад гэтым будзе, канешне, яшчэ забаўляльная праграма, конкурсы, музыка і гэтак далей, гэтак далей. Ну а пасля хлапцы ўжо прэзентуюць вам форму нацыянальнай каманды на гульні Лігі нацый. Ну вось вы бачыце, зараз уся каманда, яна падрыхтавана да таго, каб распачаць гэтае мерапрыемства. А колькі чалавек будзе удзельнічаць у прэзентацыі формы? Уся каманда будзе удзельнічаць, але 5 чалавек прэзентуюць форму. Я магу сказаць, што двое будуць апрануты ў гасцявую форму, двое ў хатнюю і яшчэ адзін брамнік. Можна коротко про форму? Як стваралася, калі ўзнікла ідэя? Чаму панялі? Вы ж недавно меняли, недавно же был ребрендинг. З'явіўся ў федэрацыі новы тэхнічны партнёр, кампанія Макрон, ну і адпаведнасці на новы турнір, абсалютна новы Ліга нацый. Вось, дарэчы, 8 верасня, першая хатняя гульня, мы ўсіх запрашаем, а 19 вось на стадыёне Дынамо, там зборная Беларусі будзе гуляць з камандай Сан-Марына. Ну і адпаведна да гэтага турніра, да Лігі нацый, распрацавалі форму, у якой наша нацыянальная каманда, нашы белыя крылы будуць змагацца за право патрапіць на чэмпіянат Еўропы. Добра, што зараз адбываецца? Мы чакаем астатніх? Зараз вось Александр Мартынович долучыўся да каманды. Ну я упэўнены, што праз некалькі хвілін ужо мы з вами у музей мастацкі, нацыянальны мастацкі музей Беларусі патрапім, бо, як вы бачыце, як спраўдная каманда, усе чакаюць сваіх паплечнікаў, каб разам вось гэтую новую форму нехта ўпершыню пабачыць, нехта ўпершыню апране. Ну а надалей будзем з вами ўжо распрашивать и распытывать хлопцов про их адчуванні. Ну, ось Александр Мартынович. З намі Александр Мартынович, капітан нацыянальнай зборнай. Раскажыце, што вы адчуваеце, ці ёсць святочны настрой вось у гэты дзень, калі форма будзе прадстаўленая грамадскасці? Ну, все хорошо. Мы встретились, давно не виделись с ребятами, хорошее настроение у всех, поэтому нас одели в новую экипировку, все довольны, все счастливы. А якія пляны на бліжэйшыя матчы? Ці разлічваеце перамагаць? Ну, конечно, мы рассчитываем набрать максимальное количество очков в этих предстоящих двух играх, поэтому будем максимум прилагать усилий. А вось гучыць ва ўсім інтэрнэце людзі абмяркоўваюць новую форму, так што яна стала больш беларускай, што нацыянальная зборная стала больш беларускай. Ці вот ёсць гэта, ці адлюстроўваецца гэта на настроі самой каманды? Ну, вы знаете, еще, наверное, не совсем мы окунулись во всю вот эту вот атмосферу, но, опять же, хотелось бы, наверное, чтобы получилось немножко больше, чем с белыми крылами в прошлый раз, поэтому посмотрим, что выйдет. Дзякуй вялікі, гэта Александр Мартынович, а мы, напэўна, пяройдзем у памяшканне, дзе адбудзецца прэзентацыя ўласна самой формы. Кроку, ведаеце, там пакуль яшчэ ёсць нюансы адносна... Можна я да Вані Маёўскага падыду? Просто адзін з моих... Я окей. Добрый дзень. Вы ведаеце, што адзін з моих любимых гульцоў? Не ведаю. Не ведаю, будзеце ведаць. Слухайце, але у вас просто, ну, страшна цікавы лёс. Вы пачыналі, наколькі я ведаю, грузчыкам і сталі футболистом. Ну да, была такая история, что после школы чуть работал немного. Сначала на рынке, потом на заводе. Ну да, было. Потом стал играть в футбол.
То бишь, в принципе, это як история гульцов Сан-Марина и Люксембурга, с якими вы будете гулять. Ну, возможно, в недавнем прошлом так и было, но сейчас Люксембург уже довольно-таки, я считаю, уже профессионально, наверное, стали клубы. Про Сан-Марино как бы не знаю, пока, ну, наверное, да, большая часть футболистов, наверное, и работает, и после работы играет в футбол. Як будете гуляти з Люксембурга? Як завсёды? Надеюсь, нет, надеюсь, лучше. Як ставитесь увогуле до ідеї білорусизації команди? Я очень положительно к этому отношусь, считаю, что это правильно, это надо делать, то есть, ну, я к этому положительно отношусь. Ви зараз гуляєте в Астані, Да. правильно? Вас там усприймають як білоруси? Ну да, конечно, меня там воспринимают как белоруса, потому что я есть белорус, то есть, ну, с этим проблем никаких нету абсолютно, да. Слухайте, ну апошнім часом на зборную не вельмі ходять, так? Ну, кажуть, гуляє кепска. Можете назвати, ну, не 5, 3 причини паводле Івана Маєвського, по яких треба заузець за зборную і приходять на стадіон? Ну, первое, все-таки национальная сборная страны, ну, главная сборная, за которую, ну, нужно приходить болеть. То есть, второе, это, ну, мне кажется, сейчас стадион «Динамо» реконструировали, играем в центре Минска. Ой, сорі, можна перепоняти, вам подобається? Я еще там не был, но в плане того, что в плане локации и всего остального, это здорово. В Минске это удобно. Окей, перша причина – це стадіон. Первая причина нет, что это главная сборная страны. Другая? Другая, что... Пойдемте, вам покажете. Да, да. Другая причина, стойте, 5 причин, за яких треба заузець за зборную. Мне надо подумать. Ну, потому что, ну, я не знаю, все-таки футбол самый популярный вид спорта. Ну и вообще просто нужно поддерживать спортсменов. Окей, ми, до речі, ведаємо, що менавіта Іван Маєвський буде серед тих самих 5, хто буде презентувати форму. Ну, думаю, да. Як ви себе відчуваєте, хвилюєтесь? Нет, конечно, уже нет. Почему? Мне, наоборот, приятно, что так будет. Так что нет, не хвалюсь. Форма подобається, ви вже її міряли? Нет, еще не мерил, я ее сам буду видеть первый раз. Серйозно? Все-таки в Беларуси Наконец-то чего-нибудь добьемся. ну, як ви оптимістична. А ви скажіть, всі кажуть, що от форма стала більш білоруською, команда стала більш білоруською. А у вас особисто є любиме слово по-білоруську? Дякуй. Дякую. А ось дякую, кому ви скажете найперше? Вот когда мы выйдем, я скажу всем дякуй, потому что нам все помогли. А вот сёння, калі будете выходзіць з музея і вас будуць сустракаць фанаты, ім таксама скажете дякуй? Конечно, потому что если они уже пришли, это уже очень хорошо, поэтому я думаю, что у нас мы не сильно балуем их победой, поэтому чем больше их будет ходить, тем больше мы будем говорить спасибо. Ось, сюди. Ходім, проходимо сюди. Добре, от, Сергей, скажите про Беларусь. Чому белорусы повинны ходить на матчи сборной? У 5 пунктах можете окреслить? Ну, в первое, это, наверное, поддерживает не только как нас, футболистов, поддерживает развитие детского футбола. Это все мы верхушка, но надо ходить во всем, чтобы развивался весь спорт снизу. Когда он будет подниматься, это первое. Второе, но я не думаю, что у нас сильно много столько развлечений в стране, чтобы еще можно было не ходить в футбол. Ну, конечно, надо сделать стадион построили, я думаю, что будет теперь всех устраивать немножко условия хоть какие-то. Это второе. Третье, ну, даже, скажем так, на примере, может, Украины поднятие национального духа. Но тут должны помочь мы им, потому что надо выигрывать. А у украинцев это больше чувається, чем у Беларуси, так? Да, наверное. Ну, видите, у них стадионы заполняются даже на чемпионате Украины. Сборной уже само понятно. Поэтому, я думаю, это такой дополнительный стимул. Ці ёсць іншыя спосабы, вот, як беларусаў прывучыць любіць сваё? Вот, я разумею, што вот не хапае беларусам вось гэтай павагі да свайго любімага. Мы захапляемся замежнымі клубамі, брытанскай прэм'ер-лігай. Ну, это, наверное, воспитание, прежде всего, и, ну, скорее всего, наверное, от уровня жизни. Будем становиться лучше жить, вся страна. Я думаю, что это будет больше. Так, когда
кризис и кризис и кризис, это, наверное, так тяжеловато становится людям, поэтому они как-то отвлекаются на разные другие проблемы. А я вот зараз такое правакацыйнае пытанне задам пра нацыянальны спорт. У нас паўсюль культывуецца ўсё, акрамя футбола, вось такое адчуванне. Ці не пора вот змяніць гэта, каб футбол все-таки стаў галоўным спортом номер 1 для беларусаў? Но все равно номер 1, я, честно, не согласен. Не хоккей, Навряд ли. не гандбол. Не, ну это гандбол, это, там, скажем так, это одного города вид спорта. Хоккей тоже, наверное, а ну, футбол все равно больше. В любом случае на него больше ходят, на нем больше уделяют. Я думаю, про него больше пишут, больше ругают. Я думаю, что футбол все-таки гораздо превышает, поэтому... Ну, только надо поднимать, чтобы еще люди ходили везде, не только на Беларусь, но и на все матчи и чемпионаты. На шахтера матчу, напэўна. Ну, на наши вообще, на что биток, тогда будет вообще хорошо. Ну, надо на всех ходить, потому что на выезде играем мы тоже. А вось у вас асабіста ёсць нейкая не беларуская каманда ці гулец, ці гульцы, якімі вы захапляецеся? Альбо, можа быть, у дзяцінстве, калі вось... В детстве за «Спартак» болел, наверное, за Тихонова. А так сейчас нет вообще такого. Я не играю в футбол ни на приставках, ничего, только смотрю, но ради интереса и так, профессионального, скорее всего, интереса больше и все. Дзякуй вялікі, это быў Сергей Матвейчык, абаронца шахцёра, удзельнік нацыянальнай зборнай. Мы знаходзімся ў нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Сёння тут адбываецца прэзентацыя формы нацыянальнай зборнай. З намі Зміцер Герчыкаў. Зміцер, што адбываецца? Футбалісты глядзяць карціны. Ну так і ёсць, насамрэч, гэта частка падрыхтоўкі да афіцыйнай цырымоніі. Зараз прадстаўнікі фірмы Макрон, прадстаўнікі УЕФА, якія спецыяльна знайшлі час завітаць у Беларусь, каб адзначыць гэтую падзею. Новы тэхнічны партнёр, адпаведна прэзентацыя формы, каб быць сведкам гэтай падзеі, ну і пабачыць на свае вочы. Ну, адпаведна, прадстаўнікі Макрона ведаюць, якая гэта форма, а нават прадстаўнікі УЕФА яшчэ не бачылі гэтай формы. Ну і вось зараз гэта адбудзецца на вашых вачах, бо, як вы бачыце, амаль няма прадстаўнікоў прэсы, за выключэннем мяне ды нашай здымачнай групы, і выключна віпы ды нацыянальная зборная, таму гэта пэўнага кшталту эксклюзіў. Вось, дарэчы, можаце запытаць у хлапцоў, як часта яны бываюць у музеях. Слухайте, вот у меня, вот, дарэчы, пытанне. Может, пойдем спытаем до тренера, ці сапраўды, вот як часто он водзіць іх у музей і натхняе перед гульнёй? Николаевич? Вось, мы подошли до галоўнага тренера. Игорь Крыўшенко, добрый день. Добрый. Як ваш настрой? Ну, настрой хороший. Ребята все живы, здоровы, это самое главное. Вот. Ну, а к игре подведем, я думаю, в нужном состоянии и настроении. Слухайте, часто вы их возите в Национальный музей перед гульнёй? Ну, я думаю, не часто. То есть это первая такая ситуация, да, вот, связанная с презентацией новой формы. Вот. Ну, надеюсь, они все взрослые люди и сами как бы культурную программу свою и кругозор расширяют. Книжки читают? Читают. Фильмы глядят? Ну, я думаю, фильмы уж точно глядят. Слухайте, як вам ідея новой формы? Вы бачили? Еще не видел. То есть, как и вы, увижу первый раз. То есть ее никто не бачил? Нет, еще никто не видел. И вы нават не уявляете ни по колерах? Ну, думаю, что будут красно-бело-зеленые, видимо, вот в цветах национального флага, но в каком сочетании и в каком количестве какого цвета мне сложно предсказать. Як збираетесь гулять с Сан-Марино и Люксембургом? Но с Люксембургом у нас не сейчас игра, у нас с Молдавией, Сан-Марино, Молдавия. Вот. Но, естественно, будем нацеливать ребят на максимальный результат, на 6 очков в этих играх. Калі все ж таки мы побачим зборную, ну калі не на чемпіонаті світу, то на Європу. Банальное питание, я разумею, но просто уже хочется. Но поверьте, к этому мы стремимся всегда. Ну, еще раз говорю, должно сойтись много факторов. Вот. Это и поколение талантливое должно вырасти, вот. И, наверное, менталитет немножко поменяться. Вот. Ну, естественно, как во всех делах, должен сопутствовать успех команде, вот, и удача. Поэтому, ну, еще раз говорю, много факторов, и они должны все сойтись. Приехали все гульцы, які планувалися на гульню? Ну, практически все, там, за исключением 2-3 человек. У кого-то травма, кто-то сейчас, вот как Кривец, без команды, поэтому не имеет полноценной игровой практики. А так,
кто планировался, те приехали. Со складом вызначились? Ну, сейчас поработаем вот эти 4-5 дней, вот, оценим до конца состояние текущее. Вот. Ну и я думаю, здесь проблем нет, потому что, в общем-то, где-то даже составляя расширенный список и вызывая, все равно основной состав там плюс-минус в уме ты уже держишь всегда. Слухайте, апошнім часам на зборную ходять не шмат. Назовите 3 причины, по яких белорусы повинны прийти и завзять за свою сборную. Ну, наверное, новый турнир. Да? Лига наций – это новый для нас турнир, он для всех новый. Сейчас он стартует, да? То есть это первое. Ну, второе, наверное, многие не были на новом стадионе «Динамо». Вот. И сборная свой первый матч после реконструкции проводит. Ну и третье, как бы хороший шанс побороться за выход на топ-турнир на чемпионат Европы. То есть, ну, вот, наверное, 3 причины, по которым нужно прийти поддержать команду. Добре, удачи вам, будем завзять. Ну, слухайте, пойдемте поглядим далее, что відбувається. Я ж по щирості впершиню бачу в Національному музеї стільки спартовців. Сергей Полетевич, добрый день. Ну, як адчуванні, ці готовыя прэзентаваць новую форму? Ну да, и для нас как бы тоже мы ждем все, потому что тоже особо никто не видел, только так на фотографиях. Так что ждем, конечно, ждем. А якая гэта будзе форма? Як она выглядае? Можете описать? Ну да, я видел, она очень похожа на старую форму, которую играли наши, скажем так, соотечественники, которые играли давно, где-то лет 20 назад, тут с вырезом, как я видел. Ну и как я понимаю, она выглядит примерно так. Потому что я ее видел, вживую видел, как бы, но особо так времени у меня ее так пощупать, скажем так, не было. Посмотрим сейчас. А наколькі ўвогуле форма мае значэнне для настрою, для атмосферы внутри самой сборной? Ну, именно сам, как она выглядит, красиво или некрасиво, особой роли не играет, но все равно именно этот герб, именно этот флаг и именно сама эта атмосфера сборной, ну, конечно, это влияет. А сама, как она выглядит, хорошо или нет, ну, особо большого значения не имеет. Вы скажете все, что белорусская национальная сборная, белорусский футбол белорусизуется. Стало больше белорусских колеров, больше белорусского орнаменту, стало больше белорусской мовы в первую очередь. А для вас має значение мова и символика? Ну, конечно, потому что, как я играю тоже не только в Беларуси, я вижу, как, скажем так, я не знаю, это очень такое плохое слово, но борются с этим во всех странах. И вот я сейчас и в Казахстане точно такая же, у них там они борются за это, за свой язык, потому что там тоже такое, то на русском, то на казахском, так же, как и мы. Ну, конечно, так как я тоже с маленького города, я учился в белорусской школе, и я знаю белорусский язык неплохо, просто я, когда вот так, боюсь говорить на белорусском, потому что когда много не говоришь, все равно выскочат русские слова. И это как бы, ну, это некрасиво, скажем так. И поэтому, конечно, я только за белорусизацию нашу. Я только это поддерживаю. И если будут даже какие-то там, я не знаю, посылы, я только за. А вы сказали, что в белорусской школе учились. Был у вас некий любимый белорусский поэт? Ну нет, но они как бы всех такие, как бы я-то все равно спортсмен, да, футболист. Я-то сильно там не углублялся ни в русскую литературу, ни в белорусскую литературу. Ну, конечно, я всех знаю, белорусских наших, Яков Колос, Панченко. Конечно, я всех их знаю. Как бы здесь я хорошо учился в школе, но каких прям что-то любимых нет. Дякую велике. Мы зараз пойдем глядеть презентацию формы. Можна я у тебя заберу мікрофон, бо я знайшла, по-моєму, ледве не одного гульця національної зборної Білорусі, який розмовляє по-білоруську. Ходім. Андрей, добрый день. Ой, зараз на вас наведуть камеру и вас покажут. Добрый день, это Андрей Климович, брамник, Шахтер Солігорськ. Андрей, як настрой? Добрый. Форму бачили? Пакуль не, потому что хлопцы там переодеваются. А вы не удельничаете в презентации? Нет, я сейчас там переодеваются, и мы пойдем будем бачить их. Слухайте, откуда у вас такая белорусская мова? У нас у школе мой классный кіраўнік был, тлумачыў на мову беларускую. Вельмі добра. То бишь все питання у класним кіраўніку? Да. Треба, якая школа? 44-я, что на Нямізе. Так это у Менску. Да, Вы Менск.
І як зовуть класного керівника? Я уже... Ви вже й не пам'ятаєте. Добре, як став... Людмила зовут, а отчество не помню. Людмила, школа 44. Людмила, скоро 44. Передайте привіт. Передаю привет. Слухайте, як ставитеся до ідеї ребрендинга і увогуле до такої націоналізації білоруської зборної? Добра, коли что-то новое происходит в стране, это завсёды я лічу добра, тому що поступае новая кроў у каманду, і гэта вельмі добра, і калі будзем усе разам, і болельшчыкі, і каманда, я думаю, победа не заставіся, перамога не заставіся ждать. Ви зараз так уважливо розглядали картину. Що глядели? Ну, глядел, як раньше люди жили. Часто в музей ходите? Не часто. Ну, у нас не вельмі шмат музеїв. Якія у нас ёсць, почти во всех был, а по другому разу уже ходить нема смысла. Зборные книжки читают? Читают, много что читают. И что читают? Из последнего «Доктор Живаго» прочитал. А, вы сами. Да, сам. Я много чего прочитал. А что из белорусского? Белорусского года 3-4 тому назад Короткевич читал. Ось. Ну, просто складно читать на белорусской мове, потому что все равно, когда постоянно на русской, то так складно. Зараз ви удзельнічаєте впершыню в новым турнірі Ліга націй. Як ставіцеся ўвогуле до турніра? Толькі перамога. Які смысл выходить на поле? Думаю, только першее место. Який лік буде 8 вересня? Я надеюсь, что у 2-3 мячи мы должны перемагчи. То есть перемахаем, выходим с группы и едем на чемпионат? Ну, я надеюсь на это. Вельми хочется попасть на великий чемпионат. Добре, дякую велике. Це був Андрій Клімович, гулець Солігорського Шахтера. Дякую. Зараз ми йдемо далі, поглядимо, що тут відбувається. Там уже нас чекає Франк Вічорка з наступним гульцом національної збірної. Я передаю йому мікрофон. Так, у нас тут Сергей Баланович, так? Сергей Баланович, гулец белорусской национальной сборной, гулял шмат годов в России, правильно? 4 года я был в России, и вот в этом году, буквально 2 месяца назад, вернулся в Беларусь. У Шахтер. В родную Украину, да. В родную Украину, так? И як было далеко от Беларуси, было тяжко? Ну, не скажу, что было тяжко, но нормально, привык. Буквально месяц мне надо было, чтобы пройти акклиматизацию, потом перевез семью. Семья была постоянно со мной, поэтому, когда родные рядом, все трудности за минуту забываются, и всегда легко жить, играть и трудиться. А чым адрозніваецца жыццё ў России и жыццё ў Беларусі? Так они жыццё футболиста в России и у Беларуси. Ну, не могу сказать, что чем-то кардинально отличается. То есть те же тренировки, те же выезды, только что перелеты, самолеты, а здесь автобусы. То есть это такое кардинальное. Ну и уровень просто чемпионата. А так футболисты, они все как бы одинаковые, делают одно дело, играют в футбол. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но кто как умеет, тот так и играет. Поэтому кардинально такого контраста я не могу сказать, что есть. Все кажут, что белорусский футбол белорусизуется. Вы отчуваете вот эту белорусизацию спорту? Я вот реально приехал только 2 месяца назад в Беларусь. Я пока еще так тоже привыкаю после российского такого ритма жизни там в плане там быта там и так далее. Поэтому сейчас не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, через годика-пол подойдите ко мне, я вам все отвечу, как надо. Ну, але ж у вас, напэўна, як і ў кожнага беларуса, ёсць любімы беларускі паэт ці пісьменнік. Ну, классика Янка Купала. Это еще в школе, когда учил белорусский язык, белорусскую литературу, там много стихотворений этого поэта учили. Ну, это было как обязан знать белорусский ученик в школе. А любимое белорусское слово? Белорусское слово. Ну вот, ажины.
ежевика, да? Все верно. Но вот видите, я просто когда ездим в Робинсон Клаб, там вот есть такие у нас рекламные щиты и как-то веда белорусскую мову. То есть сейчас в Беларуси, я так понимаю, что очень много делается для того, чтобы белорусы больше разговаривали на нашей родной мове. И там вот очень много таких слов, которые, ну, люди, может быть, не знают, а они есть. Вот это мне запомнилось, я лет, наверное, 5-6 назад это прочитал слово, и вот оно у меня впало в голову. А самі не плануеце перайсці на беларускую мову? Таких мыслей пока нет, но не загадываю. В жизни все может случиться. У меня как бы 3 детей маленьких, и сейчас вот начнется школа, обязательно же будет учить белорусский язык, читать белорусскую литературу, поэтому будем вспоминать и будем больше пробовать и разговаривать на белорусской мове. А форму бачылі новую? Я уже ее даже надевал. Правда, ну і як? Ну, подойдет. То, что надо белорусам. То есть с нашим орнаментом, с нашими какими-то символами. То есть это то, что нам надо. Дзякую вялікі, это Сергей Баланович. А мы пойдзем паглядзім, якую ж форму падрыхтавалі для нас дызайнеры фірмы Макрон. Менавіта фірма Макрон гэтую форму распрацоўвала сёлета. Кажуць, што форма выглядае падобна на папярэднюю, але і мае свае асаблівасці. Тут мы бачым, што вышахтаваліся футбалісты нацыянальнай зборнай, таксама высокапастаўленыя госці, супрацоўнікі асацыяцыі беларускага футболу. Тут з намі зміцер Герчыкаў. Зміцер, што адбываецца, пракаментуйце. Ну, вось зараз прадстаўнікі Макрона, прадстаўнікі УЕФА збіраюцца для ганаровай цырымоніі. Як вы бачыце, усе прадстаўнікі футбольнай зборнай уже тут, як і трэнерскага штаба, генеральны секретар Беларускай федэрацыі футбола Юрый Герчык таксама да нас далучыўся. Ну і праз колькі хвілін распачнецца непасрэдна цырымонія, і вы першымі ўбачыце тую форму, якую мы падрыхтавалі на лігу нацый для нашай каманды. То бок прадстаўнікі УЕФА не бачылі гэтую форму? Ну, на 100% я не ўпэўнены ў гэтым. Адпаведна, там былі ўзгадненні, канешне, ёсць рэгламент, і таксама я вінен растлумачыць напярэдадні прэзентацыі гэтай формы, што ёсць шэраг патрабаванняў ва УЕФА, якая абмяжоўвае, так бы мовіць, крэатыў і дызайн формы. Таму мы не можам на цішотках нацыянальнай каманды дэманстраваць нешта звышнатуральнае. Ведаеце, там, калі ёсць палёт нейкай фантазіі, і адлюстраваць там ці то цмока, ці то, я не ведаю, там ваяра нейкага нашага талісмана нацыянальнай зборнай. Ёсць сур'ёзныя патрабаванні і ў дачыненні да колеру, ў дачыненні да малюнкаў, таму мы вымушаны падладкоўвацца пэўным чынам. Ну і вось, адпаведна, з гэтымі патрабаваннямі ўзгадняецца з УЕФА. Мы высылаем узор, высылаем свае пажаданні, ну і адпаведна нам кажуць, так, можна, ці то так нельга. Вельмі крыўдна было вось на пачатку распрацовак, калі былі шэраг цікавых варыянтаў, але ну, мы не маглі вось гэтыя рэгламентныя нормы абысці, таму, канешне, тут мы ўжо падпарадковваемся УЕФА, як усе астатнія нацыянальныя федэрацыі. Слухайте, вось у меня есть питание. Ізноў адны мужики. Дзе жаночая форма беларускай футбольнай зборнай? Як баскетбольныя сукенкі. Это же было круто. Ну, ведаеш, пачнем з таго, што жаночая зборная колькі дзён таму гуляла ў футбол, у адборы супраць каманды Польшы. І, дарэчы, вось у вас была магчымасць прыйсці на стадыён, пазаўзець за нацыянальную зборную, ды запытаць у дзяўчат, дзе вось вашыя цішоткі. Яны вам адказалі, вось яны на нас. І там, дарэчы, таксама неблагія. Але, ведаеш, гэта цікавае пытанне, гэта поле для, магчыма, для эксперыментаў, для распрацовак, бо мы, як мы самі кажам, мы яшчэ на пачатку шляха, бо гэта першы такі сур'ёзны вопыт у нас, калі мы і прэзентуем гэтую форму, і з новым тэхнічным партнёрам супрацоўнічаем, таму зараз гэта перыяд вызнавання аднаго. Надалі, магчыма, ўсё, скажам так. Але гэты запыт мы так пакінем сабе ў нататніках для таго, каб надалі з гэтым працаваць. Я ўжо ведаю, хто нам прэзентуе гэтую форму, першы, хто апране. Да? Дзякуй за прапанову. А вось цікава, сапраўды, музей. Чаму абраны музей для прэзентацыі гэтай формы? Ну, ведаеш, па-першае, мы заўсёды падкрэсліваем, што футбол гэта не асобная нейкая з'ява ў грамадстве, гэта частка культуры, частка гісторыі, частка гэтага палатна цэльнага, якая ўяўляе сабой Беларусь. І таму для нас далучэнне да каранёў, далучэнне да гісторыі і
тэматыка яднання вось з гэтымі нацыянальнымі традыцыямі, яна вельмі важная. Вы можете нават на цішотках пабачыць элемент арнаменту, які ў нас пераходзіць з адной формы на іншую ўжо некалькі цыклаў. Для нас важна падкрэсліць, што футбол гэта патрыятызм, футбол гэта Беларусь, футбол гэта культура, і неабходна заўзятарам таксама вось гэтую культуру паважаць, вывучаць і да яе далучацца. Як мне падаецца, музей як дом, які захоўвае усю гэтую спадчыну, гэта выбітнае месца, каб падкрэсліць і прадэманстраваць, што футбол спадкаеміць, футбол пераймае лепшыя рысы беларусаў нават у гульні. Зміцер, вось такое пытанне, вядома, не па тэме, але дзе вы навучыліся так добра гаварыць па-беларуску? Ну, я вывучаўся ў свае часы у 59-й школе сярэдняй. На пачатку у мяне 4 гады было адукацыя выключна на беларускай мове ўсіх прадметаў. Пасля першая мінская гімназія, пасля ліцэй БДУ, і вось увесь час я неяк натуральна да гэтага прыстасоўваюся. Я адчуваў, што беларуская мова гэта частка мяне, як частка беларуса. Таму, ведаеш, для мяне гэта не нешта надзвычайна, просто натуральная частка жыцця. Таму я не сказаў бы, што гэта нейкі выбітны скіл, як там у супермена ці то ў сабзіра ператвараць ваду ў лёд. Я вось спытаўся аднаго з футбалістаў, на якой мове вы размаўляеце падчас матчаў, па-беларуску ці па-руску, ён сказаў мацюкамі. Вось, а на якой мове вы размаўляеце ў федэрацыі футболу? Мы больш на рускай, канешне, больш на рускай, на мове таксама стикераў ды смайлікаў, таксама гэта ёсць у тэлеграмах, у вайберах, бо гэта эканоміць час. Калі ты дасылаеш паведамленне, ну дзе ж вы, ё-маё, то адразу зразумела, што ўсё гарыць, праца гарыць, трэба нешта хуценька рабіць. Не, жартую, канешне, на рускай мове збольшага, але, як вы бачыце, няма ніякіх перашкодаў пераходзіць на беларускую мову, ці то зараз гэта сучаснае патрабаванне на англійскую. Для ўсіх маіх паплечнікаў гэта не пытанне, насамрэч. А з футбалістамі? Ці ёсць футбалісты, якія заўжды гавораць па-беларуску? Я ведаю, што Коля Януш вельмі лёгка ідзе на размову на беларускай мове. Андрэй Клімовіч, вы размаўлялі, я ўпэўнены, ён даваў каментары на беларускай мове. Я ўпэўнены, што траціна з гэтых хлапцоў, калі так напружыцца, то на беларускай мове будзе адказваць, таму што ёсць разуменне, ёсць разуменне таго, што гэта з аднаго боку цікава, з другога боку натуральна, з трэцяга боку патрэбна. У кожнага свая матывацыя, але адмаўлення няма ні ў кога, і гэта вельмі прыемна канстатаваць. Мы ведаем, што пасля афіцыйнай прэзентацыі формы тут у памяшканні музею чакае група фанатаў каля уваходу ў музей, і там адбудзецца канцэрт. Хто сёння выступіць? Сёння зараз там выступае Шума. Мы спадзяемся, што ў якасці гасцей не выступоўцу, але гасцей да нас далучацца нашай сябры бэнд Наві, бо мы, як вы ведаеце, ўжо колькі год з імі супрацоўнічаем. Яны напісалі наш афіцыйны гімн наперад белакрылай, таму мы будзем вельмі рады пабачыць, канешне, іх і далучыцца да нашага свята. Шэраг конкурсаў ад нашых сяброў, ад арт-сядзібы, так, ад Сімбальба, якія нам дапамаглі ў гэтым годзе падрыхтаваць атрыбутыку даволі цікавую, даволі незвычайную, на фоне ўсіх астатніх, даволі яскравую. Ну і яшчэ шэраг сюрпрызаў. Я ўпэўнены, калі вы з'явіцеся на прыступках нацыянальнага музея, самі пабачыце гэта на свае вочы. Добра, яшчэ раз нагадайце, што мы зараз чакаем? Мы зараз чакаем непасрэдна прэзентацыю, непасрэдна выступы афіцыйных асоб. Я так разумею, што менавіта гэтых афіцыйных асоб мы і чакаем, бо ўсе астатнія ўжо падрыхтаваныя. І пасля гэтага дэманстрацыю формы. Зміцер, вы сам гуляеце ў футбол? Зараз значна меней, раней гуляў болей, канешне. Але наш прэсаташэ, напрыклад, Александр Алейнік, ён увогуле ў аматарскай лізе адзін з самых грозных нападаючых. Таму мы можам казаць, што наш дэпартамент за футбол можа адказаць, калі гэтае патрэбна. Але да майго сораму зараз гуляю ўжо меней, раней любіў гэтую справу, таксама як і баскетбол, нават крышку болей. А ці будуць нейкія ініцыятывы дзеля фанатаў сёлета? Ясна, што там будзе фанацкая атрыбутыка, я ўжо бачу, што там прадаюць майкі, шалікі белакрылыя, але вось як раней былі цэлыя сектары беларускамоўныя, дзе фанаты разам збіраліся, арганізоўвалі і падтрымлівалі сваю зборную. Ведаеш, гэта складанае пытанне. У нас у мінулым годзе былі такія ініцыятывы, былі захады звароты да фанаў, каб яны вярнуліся на сектар, каб яны далучыліся і аб'ядналіся на падтрымцы нацыянальнай зборнай, але ёсць шэраг пытанняў, якія пакуль у нас мы не здольныя вырашыць. Ёсць пэўныя, я не магу казаць, гэта недаразуменне, непаразуменне ці нейкія адмаўленні. Ёсць шэрагаватасці ў гэтым дыялогу, таму мы пакуль не можам гэтага гарантаваць. Я вельмі спадзяюся і
і я прашу нават фанаў вось гэтае пытанне перагледзець і ўсё ж таки вярнуцца падтрымліваць нацыянальную каманду, бо гэта насамрэч вельмі істотная справа і вельмі прыемна чуць, бачыць людзей на сектарах, якія заўзеюць за беларускую зборную і дапамагаюць ёй выйсці на топ-турнір, бо мы вельмі спадзяёмся, што Ліга нацый гэта той трамплін, які дазволіць нарэшце зборнай Беларусі патрапіць на топ-турнір. Добра, нагадай, дзе і калі будзе першы матч і куды і каму прыходзіць? 8 верасня стадыён Дынама 19:00 Беларусь Сан-Марына. Зараз можна набыць квіткі, калі вы вось прыйдзеце на імпрэзу, якая пачнецца 10 праз паўгадзінкі перад нацыянальным мастацкім музеем, можна тут напрамкі набыць. Квіткі бай, увогуле усе амаль квітковыя аператары, можна да іх звярнуцца, атрымаць зараз выбітныя зніжкі, бо мы прапанавалі пакет хет-трык, гэта усе хатнія матчы ў Лізе нацый, 3 гульні, там вельмі танныя, на мою думку, квіткі, гэта дазваляе зараз, ну, напрыклад, там ад 2 до 6 рублёў, так амаль кожнаму з заўзятараў прыйсці на стадыён ды падтрымаць каманду. І я вельмі спадзяюся, што вось зараз усе тыя, хто праглядаюць гэты стрым, звернуцца ў інтэрнэт з мабільных тэлефонаў ці то з камп'ютараў, зараз могуць гэту інфармацыю праверыць і набыць квіткі, бо нам насамрэч вельмі патрэбная падтрымка, вельмі патрэбна новы абноўлены стадыён Дынама сабраць у ідэале, канешне, на 22 000, но хаця б 15-17. Я разумею, што для Сан-Марына гэта фантастычныя лічбы, што гэта нерэальна. Я заходжу з рэчаіснасці мінулага года супраць зборнай Люксембурга 7 000, мы лічылі, што гэта нармалёвы паказчык. Сан-Марына гэта каманда меней рэйтынгавая, чым Люксембург, таму тут адпаведна спад інтарэсу можа быць, але я заклікаю вось прыйсці людзей, паглядзець на Дынама, звярнуць увагу на нашы актыўнасці, паглядзець вось на гэтых хлапцоў, якія, я ўпэўнены, здольныя дамагчыся поспеху і падтрымаць каманду. Я хотел запытаться про выступоўцаў. Сёння выступае Шума на прыступках музею, але ўвогуле ці ёсць нейкая супраца Федэрацыі футболу з беларускімі артыстамі? Канешне, у нас нават калі паназіраць за апошнімі нашымі імпрэзамі, напрыклад, можам узгадаць конкурс «Мова музыка футбол», які мы ў мінулым годзе ладзілі з арт-сядзібай, калі любы жадаючы мог напісаць песню пра футбол на беларускай мове, паўдзельнічаць у нашым фестывалі, атрымаць прызы. І гэта ўсё скончылася велізарным буйным фестывалем на фінале кубка. І, ведаеце, было узрушальна глядзець на то, як маладыя банды гуляюць, спыняюцца заўзятары, тады гулялі берасцейская Дынама ды Шахцёр, і разам людзі з варожых летнікаў, так яны стаялі побач, заўзелі і слухалі музыку, беларускую музыку, і атрымлівалі ад гэтага асалоду. Выступ Наві там увогуле зайшоў на ўра. Ну і вось зараз мы можам казаць, што у нас і «Дай дарогу» гулялі, так, у нас «Разбітае сэрца пацана» выконвала шэраг песняў, Наві тыя ж заўсёды з задавальненнем адгукуюцца на нашыя прапановы. Таму мы звяртаем увагу перш за ўсё на беларускіх выканаўцаў, і для нас вельмі важна, што гэтыя выканаўцы адгукваюцца і ідуць насустрач. Я спадзяюся, што і надалей такае супрацоўніцтва будзе нават, магчыма, больш цесным. Вось Шума таксама нашая сяброўка, яна 2 гады таму на закрыцці сезона дэманстравала свае здольнасці, і, ведаеце, вось распытваў і футбалістаў, і кіроўцаў. Ну, для іх гэта было незвычайна, для іх у пэўным сэнсе гэта было адкрыццё. Ну і прыемна было назіраць за тым, як вакол Шумы хадзілі такімі коламі шэраг футбалістаў, шэраг функцыянераў нават, і пасля распытвалі, дзе там што можна спампаваць і паслухаць, і далучыцца да вашых жывых імпрэз. Слухайте, толькі што вы чулі голас Дмітра Гершикова, намесніка дэпартамента маркетинга і камунікацыі. Бог ты мой, не выговорю. Слухай, але я хочу, Франек, спытаць у цябе. Вот ты ўвогуле футболом цікавішся? Все свое дзяцінства хадзіў. Так, у нас пачынаецца мерапрыемства. Мы знаходзімся ў нацыянальным мастацкім музеі ў Менску, і тут адбываецца прэзентацыя новай формы нацыянальнай зборнай па футболе. Тут вышахтаваліся футбалісты нацыянальнай зборнай, а таксама высокапастаўленыя госці, чыноўнікі, прадстаўнікі асацыяцыі футболу. Ужо праз некалькі хвілінаў да публікі павінны выйсці футбалісты, 5 футбалістаў у новай форме. Гэтую форму трымалі ў сакрэце, яе амаль ніхто не бачыў, нават прадстаўнікі УЕФА.
прадстаўнікі. Нават скажу больше, не бачили нават самі гульцы, як сказаў нам адзін з мадэляў, да, футбольных мадэляў Іван Маеўскі, ён яшчэ нават яе сам не бачу, таму цікава. Насамрэч мы трымалі гэтую форму ў сакрэце, мы не давалі магчымасці нават лікам праз інтэрнэт нейкім ажыццявіцам вельмі аберагалі гэтую форму для таго, каб маглі зараз заўзятары ўпершыню яе пабачыць і зрабіць з гэтага пэўнае свята. Вось, дарэчы, прадстаўнік УЕФА Алена Гігінян зараз выходзіць да свайго вітальнага слова. Спасибо, что предоставили мне слово. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, представители различных футбольных инстанций, игроки, представители Макрона и вся футбольная семья. Для меня это большая честь и радость одновременно быть сегодня в этом замечательном месте, на этом мероприятии, организованном Белорусской футбольной федерацией. Мероприятие, как упоминалось только что, посвящено презентации новой формы белорусской футбольной национальной сборной. Хотелось бы также отметить оригинальность выбора места для данного мероприятия. Это достаточно неожиданное место для футбольной среды и очень оригинальное. Данная экипировка была создана в рамках проекта УЕФА, так называемого Kit Assistance Scheme. Белорусская футбольная федерация является участником данной программы с 2012 года, вот уже как 6 лет, 7 год пошел, а сама программа существует с 2007 года. Данная программа была создана по просьбам руководства различных футбольных федераций и направлена на обеспечение национальных федераций формы, экипировка и спортивного инвентаря для национальных сборных. Участие в данной программе не является обязательным, но доступ в программу доступен для всех членов ассоциации УЕФА. В течение существования этой программы мы работали с двумя поставщиками. Изначально это был Adidas в течение первых 10 лет, но в прошлом году мы пересмотрели параметры и подход к данному проекту, и в результате тендера в январе 2017 года итальянская компания Макрон победила. Представители Макрона сегодня присутствуют здесь, и чуть попозже им тоже будет предоставлено слово. Основополагающими параметрами, которые мы рассматривали, учитывали при выборе партнера для программы Kit Assistance Scheme, явились качество продукции, ассортимент, дизайн, модели, цветовая гамма, также возможности мерчендайзинга, возможности персонализации экипировки, ценовое предложение для УЕФА и стремление компании быть участником, быть партнером УЕФА в рамках данной программы. Персонализация формы является новой особенностью этого проекта, и это стало возможным с начала нашего сотрудничества с компанией Макрон. Для Национальной Федерации очень важно сохранить свою аутентичность, пронести свое культурное наследие в современном мире глобализации. Именно поэтому мы предоставили возможность федерациям создать свою собственную уникальную форму, которая бы отражала их национальную идентификацию. Для этого в июне прошлого года было собрано мероприятие. На этом мероприятии присутствовали представители Белорусской футбольной федерации, также представители других футбольных федераций УЕФА. И в течение этого мероприятия представители Белорусской футбольной федерации создали свою уникальную форму с помощью дизайнеров Макрона. Очень большая куркулезная работа была проделана в этом направлении, и я надеюсь, что футбольные фанаты Республики Беларусь, а также вся футбольная семья Республики Беларусь оценят по достоинству ту форму, которая сегодня будет предложена вашему вниманию. Хотелось бы также отметить очень тесное сотрудничество и высокий профессионализм, которые были продемонстрированы Белорусской футбольной федерацией и компанией Макрон в течение прошлого года, что позволило сделать весь процесс от начала подписания контракта до доставки экипировки максимально эффективным и слаженным. Ну а напоследок хотелось бы
пожелать национальной сборной успехов в предстоящих матчах в рамках Лиги наций УЕФА. Первый матч пройдет уже на этой неделе. Спасибо большое Белорусской футбольной федерации за организацию этого мероприятия в этом замечательном месте. Спасибо большое всем представителям футбольной семьи, которые здесь сегодня присутствуют, за тот постоянный вклад, который они делают в развитие белорусского футбола. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Друзья, ваши аплодисменты. Елена, спасибо вам большое, что нашли время сегодня открыли наш торжественный сегодня. Спасибо большое. Ну что ж, дамы и господа, ни для кого не секрет, что в сезоне 2018-2019 наша сборная будет играть в форме от компании «Макрон». И сегодня присутствуют здесь представители компании, с удовольствием предоставим им слово. Под ваши аплодисменты я приглашаю спортс-маркетинг-менеджера компании «Макрон» Франческо Мартинелли. First of all, good evening to everybody. Добрый вечер всем собравшимся. First of all, I would like to thank and congratulate the Federation for this really nice event in this really wonderful location. Я хотел бы сказать спасибо Белорусской Федерации футбола и поздравить с этим прекрасным мероприятием в таком прекрасном месте. We are really happy and proud of becoming partner of UEFA and the Belarus Federation. Мы очень гордимся тем, что стали партнерами УЕФА и Белорусской футбольной ассоциации. And this is witnesses actually the growth of our company. Это еще раз подтверждает тот факт, что наша компания быстро разрастается. Macron is an Italian company established in 1971 in Bologna, in the north of Italy. Macron – это компания, которая в 1971 году была образована в городе Болонья на севере Италии. We are producing sporting goods for all the team sports, so football, of course, basketball, volleyball, rugby, and so on. Мы производим спортивную экипировку для ряда игровых видов спорта, включая футбол, баскетбол, регби. As you may know, we are sponsoring many professional clubs all over Europe. Football for us is our main market. Мы поддерживаем, являемся техническими спонсорами ряда клубов по всей Европе, и футбол это основное направление для нас. We are sponsoring clubs like Lazio, Bologna, Cagliari, Udinese in Italy, Sporting Lisbon in Portugal, Real Sociedad and Deportivo La Coruña in Spain, OGC Nice in France, Nottingham Forest and Stoke City in England. Мы являемся партнерами таких клубов, как Болонья, Лацио, Удинезе в Италии, Спортинг в Португалии, Депортиво Ла Коруña, Реал Соседат в Испании, Ноттингем Форест и Сток-Сити в Великобритании. Our main strength is our capacity and ability in customization of all the kits and collection for all the clubs that we sponsor. То есть в числе прочего мы стараемся делать форму персонализированной, то есть варьируем ее в зависимости от различных партнеров. As a matter of fact, we always try to design something unique for all the clubs that we sponsor, in particular a special and unique match kit. То есть мы особое внимание уделяем именно игровой форме, то есть стараемся добавлять туда уникальные элементы, которые отличают ее от других комплектов. But normally we design together with the club of the federation. Как правило, мы это делаем вместе с клубом либо футбольной федерацией. And as a matter of fact, we did the same also with Belarus Federation. Именно это мы и провернули с Белорусской федерацией футбола. And as I said before, in last year, the people and the organizers from the federation came to Bologna in order to design a special and unique kits for Belarus. В прошлом году, летом, представители Белорусской федерации футбола посетили Болонью и совместно с нашими дизайнерами разработали уникальный дизайн игровой формы для национальной сборной Беларуси. And you will see it actually later when you will see the kit. All the details of the shirts are studied and developed only for the Belarus Federation and together with the Belarus Federation. Вы сможете это увидеть, как только футболист появится в новых комплектах игровой формы, что все элементы, они уникальны, да, и были подобраны совместно с сотрудниками Белорусской федерации футбола и являются уникальными. Besides that, we will help the federation in developing the merchandising business. Мы также будем поддерживать Белорусскую федерацию футбола в части мерчендайзинга.
throughout our dealers here in Minsk, the Macron store, and already from tonight you will be able to buy the shirts and official kits already here and also on the web shop. При поддержке наших дилеров здесь на территории Беларуси и уже после сегодняшней презентации игровую форму можно будет купить как в официальном магазине Макрон, так и через интернет. Thank you again for this great event and good luck for the next match. Спасибо за это прекрасное мероприятие и удачи в следующем матче. Спасибо большое, Франческо. Дорогие друзья, давайте еще раз поблагодарим наших гостей, ваши аплодисменты Елене и Франческо, итальянским гостям. Ну а мы плавно переходим, дамы и господа, к официальному представлению нашей формы. И я бы хотел сейчас пригласить к микрофону генерального секретаря Ассоциации Белорусской Федерации футбола Юрия Васильевича Вергейчика. Аплодисменты. Добрый вечер всем присутствующим. Я рад также, скажем так, поприветствовать сегодня в этом прекрасном музее наших партнеров из Макрона, также друзей из УЕФА, ну и лучших, конечно, ребят наших, которые в новой форме, на новом стадионе, в новом турнире, надеюсь, порадуют наших терпеливых болельщиков. Поэтому я хочу сказать два слова. Добрый путь, ребят. Спасибо. Друзья, ваши аплодисменты. Спасибо большое, Юрий Васильевич. Ну что ж, дамы и господа, не будем больше затягивать, освободим площадку для того, чтобы представить нашу форму. Дамы и господа, в ближайшем матче, уже 8 сентября, наши футболисты против команды Сан-Марино выйдут именно в этой новой форме. Встречайте громкими аплодисментами футболисты национальной сборной Беларуси Сергей Черник, Игорь Стасевич, Антон Сорока, Александр Мартынович и Иван Маевский. Друзья, громкие аплодисменты. Давайте еще аплодисменты. Вот она, новая форма. Обратите внимание, как говорил Франческо, уникальные элементы, уникальный дизайн. Можно будет, конечно же, это все рассмотреть более тщательно футболистам, когда они уже получат экипировку. Ну а всем гостям даже сегодня в фан-зоне будет продаваться эта форма, поэтому можно будет подойти поближе, рассмотреть и приобрести. Ну а теперь давайте громкими аплодисментами еще раз поприветствуем наших футболистов и пригласим их пройти фан-зону и представить для всех болельщиков, которые сейчас собрались перед Национальным художественным музеем, новую игровую форму национальной сборной Беларуси. Еще раз ваши аплодисменты. Сергей Черник, Игорь Стасевич, Антон Сорока, Иван Маевский, Александр Мартынович представили сегодня форму. Ребят, проходите вот через коридор. Ну и через коридор аплодисментов в первую очередь. Дамы и господа, официальная часть презентации завершена. Давайте еще раз громкими аплодисментами пожелаем удачи нашим ребятам в Лиге нации УЕФА и, конечно, первого матча. Все получается. Питання Івана Маєвського. Зараз фото. Це мені можна. Фотокамера.
Але футболісти, які знаходяться у національних уже складах, вони з'являться апошніми, як їх привітали завзятори. Добре, дякую. Велике це був Дмитрий Кравченко, мальдивий чоловік Федерації футболу, так? Зараз со мною Сергійчик Брамник, збірна Білорусі. Слухайте, для мяне вы, напэўна, адзін з самых адукаваных футболістаў. Я ведаю, што вы ведаеце некалькі моваў, і вы гарадзенец. Я просто гарадзенка, для мяне это вельмі важна. Адкуль такая цікавасць і адкуль такія здольнасці да моваў? Якія мовы ведаеце? Я паспрабую, конечно, размаўляць на беларускай мове, але з часоў універсітэту не ўдавалася паразмаўляць. Шаную родную мову і акрамя беларускай мовы в універсітэце вывучаў ангельскую і нямецкую, і зараз вымушаны вывучаць французскую. Таксама размаўляю трошки па-польску, бо я являюся каталіком, поэтому... А на якой мове кніжкі читаєте? На русской. На русской? Як вам увогуле вот эта ідея прэзентацыі формы, прэзентацыі в Нацыянальным музеі? Кожне мерапрыемства, якое накіравана на папулярызацыю футбола, папулярызацыю нацыянальнай зборнай, я думаю, што гэта пазітыўны такі крок для папулярызацыі футбола, але ўсе разумеюць, што на данный момент найбольш важным является вынік наших гульняў, якія мы маем наперадзе, поэтому гэта добра, але усе ў галаве маюць мэту падтрымаць такое мерапрыемства добрым вынікам, якія будуць у двух матчах, якія будуць наперадзе. Ой, трэба ўжо ісці, так што мы адпускаем Сергея. Дзякуй, Сергей вялікі. В якой школе вучыліся? Нет, Мастовскі раён, Лунінская сярэдняя школа. Клас, ура, Лунінскай сярэдняй школе. Зараз мы разам з гульцамі накіроўваемся непасрэдна да публічнага месца прэзентацыі. Зараз мы ідзем по Нацыянальнаму музею, і вось-вось літаральна некалькі хвілін гульцы з'явяцца перад заўзятарамі і гледачамі. Невеликое построение, и мы спускаемся по лестнице. Зараз все пакуль стаяць в калідоры. Слухайте, Ваня, ну як форма? Что? Як форма? Вельми пригожая. Это гостевая ці... Это хатняя. Белая хатняя, червоная гостевая.
вельмі прыгожая форма, я лічу, што вельмі прыемна, і мы павінны побеждать. Ну, мы Забыл, Игорь, у меня микс. Ну, так трасянка это добре. Бо калі не размаўляць увогуле, як могу вывучыць, калі не размаўляць? ну, это правда. Ну, на мой взгляд, форма... Вы ж па-ангельску не пачынаеце адразу размаўляць па-ангельску? Могу. Адразу па-ангельску. Одразу по-ангельски. Як нарадзіліся? А? Не, ну вы калі вучыце мову, і вы же Теперь серьезно, форма очень красивая, я считаю, добавлен такой национальный элемент, то есть, ну, наше первое мнение, что очень хорошая форма, всем, в принципе, нравится, и главное, чтобы приносила нам удачу, и вы в них побеждали. Ну, мы вам желаем поспехом, хвалюйтесь. Спасибо большое. Да нет, не волнуемся, это нормально. Дякую вялікі. Зараз мы чакаем в калідоры, просто вот хутка павінны як это распахнуцца дзверы нацыянальнага музею, і адтуль выйдуць спачатку гульцы зборнай, якія не ў форме, а затым гульцы зборнай, якія ў форме. Франек, слухай, я просто не скончила свою размову з тобой. Мы впершыню ты вот впершыню на таком футбольном мерапрыемстве. Як табе? Ну, я вялікі фанат беларускай зборнай з майго дзяцінства. Мой любімы гулец Качура, Пётр Качура з 90-х гадоў. Я хадзіў на Дынама, калі мне яшчэ было гадоў 10, можа быць, нават менш. А потым нейкім чынам все менш і менш была цікавасць да беларускай зборнай. Я думаю, што зараз пора вярнуцца. Самы час, я ўпэўнены ў гэтым. Пора вярнуцца на стадыён, пора вярнуцца і пачаць зноў падтрымліваць зборную, таму што, ў прынцыпе, спорт і любоў да краіны, яна неразрыўная. І пра спорт менавіта людзі яднаюцца. Яднаюцца ў любові да сваёй гісторыі, культуры, мовы. І нішто так не аб'ядноўвае, як супольныя перамогі. І галоўнае, каб былі гэтыя перамогі, каб яны радавалі беларусаў. Спадзяюся, што вось 8-га гэтыя перамогі і пойдуць, новая старонка з'явіцца ў нашым летапісе. Ну і вось наконт пераемнасці, вось, дарэчы, Юрый Жаўноў, чалавек, які ў свае часы на пачатку стагоддзя абараняў браму і нацыянальнай зборнай, і ў клубе, і ў БАТЭ. Зараз вось Юрый трэнер нацыянальнай каманды, адзін з тых людзей, які ўплывае і на псіхалагічную атмасферу, ну і вось імкнецца таксама перадаць нейкія каштоўнасці, у тым ліку і беларускія, вось тым маладым хлапцам, якія зараз сёння носяць цішоткі белых крылоў. Ну што, хутка ўжо выйдуць? Хутка. Зараз там спецыяльна рыхтуюць ужо і заўзятараў для таго, каб гэта ўсё было ўрачыста. Мы вам показываем бэкстейдж, як это все адбываецца. Вау, по-моему, уже нешта адбываецца. Зараз хутка адчыняцца дзверы. Все, поехали.
за гэтымі столиками можна заместить, сфотографоваться, атрымаць автограф ад сваіх любимых гульцоў і пажадаць поспехаў нашай камандзе у турніры Ліга нашай УЕФА. 6 матчаў гэтай восенню нашай зборнай. Трэба будзе зайграць. Я нагадаю нашим глядачам, что мы працягваем трансляцию з прыступак Беларускага нацыянальнага мастацкага музею. Тут адбылася сёння прэзентацыя новай формы нацыянальнай зборнай Беларусі па футболе. Акрамя гэтага, фірма крама «Сымбальбай» прэзентавалі сёння сваю фанскую форму чырвонага і белага колеру, якая выглядае трошкі інакш ад формы футбалістаў. На гэтай форме беларускі арнамент напісана толькі наперад беларускай лацінкай, а на спіне лічба 12. Давайте паспрабуем падысці да кіёску, дзе прадаецца фанская форма, і запытаемся прадаўцоў, як бяруць сёння гэтую фанацкую форму. Давайте падыдзем бліжэй. Так, тут Сымбальбай прэзентуе фанскую форму. Яна адрозніваецца, як я сказаў. Давайте паглядзім, якая форма. Ганна, распавядзіце, пакажыце нам форму для фанатаў. Вітаю. Форма для фанатаў, па сутнасці у нас ёсць ось такога кшталту цішоткі, белыя, у белым колеры, толькі наперад напісана, з патэрнам, які распрацавалі вось Сымбальбай. Ззаду у нас нумар 12, як бы нумар фаната, 12-й гулец. Таксама напісана Беларусь. Вось. І ў чырвоным варыянце ёсць такая ж цішотка. Ёсць яшчэ снэпбэкі. Снэпбэк можаце пабачыць на наш. Добра, а што купляюць? Куплялі ўжо комплекты формы. Як разыходзіцца? Разыходзіцца добра. Насамрэч, добра разыходзіцца, але купляюць не комплекты, а звычайна, што каму больш падабаецца, асобнымі рэчамі. То бок шалікі бяруць актыўныя цішоткі найбольш, і снэпбэкі таксама бралі. Але добра разыходзяцца бясплатныя паштоўкі таксама. Так што мы бачым, што тут ёсць шалікі бел-чырвона-белыя, Беларусь. Мы бачым кепкі, як это называецца правільна? Гэта снэпбэкі з Беларусі арнаментам і майкі толькі наперад, бела-чырвоныя і чырвона-белыя. І ёсць таксама для дзяўчат ці для дзяцей. Давайте адшукаем Паўла Белавуса, дырэктара крамы Сымбальбай, аднаго з заснавальнікаў арт-сядзібы, які распачаў супрацу з асацыяцыяй беларускага футболу. Распытаемся, як это ўсё пачалося і якім чынам удалося ці ўдаецца беларусізаваць беларускую нацыянальную зборную. Слухай, а вон я бачу Паўла Белавуса, давай да яго, а пасля у мяне ёсць яшчэ пытанне. Мы бачым, што тут зараз шмат людзей, а беларускія футбалісты пачалі раздаваць аўтографы фанатам, да іх выстраілася чарга. Там рыхтуецца выступ беларускай спявачкі Шумы, а з намі Павел Белавус. Павел Белавус, адзін з заснавальнікаў арт-сядзібы, дырэктар крамы Сымбальбай. Павел, як так атрымалася, што арт-сядзіба і Сымбальбай афіцыйныя партнёры прэзентацыі нацыянальнай формы для зборнай? Гэта ўжо, здаецца, трэці год, калі мы супрацоўнічаем з федэрацыяй. Усё пачалося з нашай ініцыятывы, калі мы прапанавалі правесці конкурс і акцыю «Мова, музыка, футбол». А ў гэтым годзе тады мы звярнуліся да федэрацыі. У нас атрымаўся даволі цікавы праект, і зараз у гэтым годзе, вось летам, да нас звярнуліся ўжо з федэрацыі футболу і сказалі, мы плануем новую форму, мы плануем мерапрыемствы цікавыя, давайте разам зробім. І у тым ліку асабіста мы займаліся як арганізацыяй гэтага мерапрыемства, так і распрацоўкай, вось як на мне, такой фанатскай атрыбутыкі. Чаму толькі наперад? Чаму такі спокліч? Толькі наперад гэта такая дань павагі, пашаны да Б12, да фан-групоўкі нацыянальнай зборнай, якая вельмі была актыўная, да рэканструкцыі стадыёна. І спадзяемся, зноў новыя маладыя сілы будуць падтрымліваць нацыянальную зборную, прыходзіць на сектар. Таму толькі наперад гэта такі самы вядомы, самы яскравы вокліч, якім заўзятары падтрымлівалі беларускую зборную. Ты бачыў афіцыйную форму зборнай, як табе яна, як ты яе ацэніш?
Ну, мне падабаецца, што галоўныя колеры ў гэтай форме белыя і чырвоныя. І падабаецца, што асноўны элемент формы гэта васьміканцовая зорка. Самы папулярны, самы вядомы элемент беларускага арнаменту. Тое ж самае і ў фан-атрыбутыцы васьміканцовая зорка, яна стаіць як у сярэдзіне. І, ну, так сталася, што на сённяшні дзень арнамент гэта такі сімвал і васьміканцовая зорка, які успрымаюць там беларусы розных палітычных поглядах і ўсяго, і гэта такі спосаб, можа быць, не ведаю, прымірэння, паразумення паміж беларусамі. Ну і з іншага боку хочацца, каб вось гэты арнамент, гэты чырвоны арнамент, ён стаў такой адметнай фішкай і нацыянальнай зборнай і формы, і каб як харватаў пазнаюць па шашачнай форме, так і нашу зборную пазнавалі ось па гэтаму чырвонаму арнаменту, які выкарыстоўваецца там у фан-атрыбутыцы, у форме, у нейкім візуальным афарбленні, каб, ну, сапраўды ў будучым стала пазнавальным. Ну і спадзяюся, у арнамент заўжды нашыя продкі закладалі такі сімвалічны сэнс, што гэта абярэг, які дапамагае. Спадзяемся, што наш беларускі арнамент і зборная дапаможа нарэшце выйграваць і дамагацца моцных рэзультатаў. Скажи, будь ласка, вось наколькі папулярная альтэрнатыўная фанская форма, і ўвогуле ці ёсць спадзяванне, што гэтая форма запоўніць сектары стадыёну «Дынама»? Ну, мы спадзяемся. Сёння мы прэзентавалі, мы таксама будзем чуць рэакцыі, як людзі рэагуюць на вось прапанаваную намі ідэю, наколькі яна зайшла людзям. Будзем глядзець. Я думаю, што яна і з'явіцца і на саміх матчах, якія вось з 8 верасня пачынаюць на «Дынама», і кожны жадаючы зможа яе набыць у тым ліку і перад матчамі нацыянальнай зборнай. Якая перспектыва супрацы паміж нацыянальнай зборнай і арт-сядзібай і Сімбальбай? Мне хочацца, каб і наш прыклад супрацы, ён быў і прыкладам для іншых грамадскіх арганізацый, ініцыятыў, паказаць, што можна рабіць разам і можна у аснову папулярызацыі і нацыянальнага спорту закладаць патрыятызм, мову, культуру. І футбол гэта самы масавы від спорта. І важна, каб праз футбол гэта частка патрыятычнага выхавання моладзі. Калі мы будзем перамагаць, дамагацца лепшага, то і нацыя будзе яднацца на гэтых перамогах. Таму толькі за перамогі. Дзякую, з намі быў Павел Белавуз. Мы знаходзімся на прыступках Нацыянальнага мастацкага музею. Юля, ну як ты ацэньваеш? Шмат людзей? Слухай, ну народу не шмат, але ведаеш што, я вельмі здзіўлена маладой і жаноцкай публікі, хаця футбол, здавалася бы, ну все ж таки в нашай краіне глядзяць не так шмат жанчын, але вось мы бачым у чэргах па аўтографы вельмі шмат маладых дзяўчат стаіць. Слухай, можна, дарэчы, да кагосьці падысці? Давайте запытаемся. Давайте, хто аўтографы бярэ, запытаемся моладзь. Вось дзяўчыну. Скажите, можно с вами поговорить? Мы ведем стрим у интернете. Вы сёння пришли падтрымаць беларускую зборную ці паглядзець на форму? Я прыйшла падтрымаць беларускую зборную, таксама вельмі цікава было паглядзець, якая будзе новая форма ў нашай зборнай. А вось вельмі нечакана пабачыць так шмат дзяўчат вось тут на гэтай пляцоўцы. Ці сапраўды, што футбол стаў жаночым спортам? Я не думаю, што он стаў жаночым спортам, альбо быў мужскім, а стаў жаночым. Усе людзі цікавяцца спортам, і спорт гэта наше жыццё. А як вы ставіцеся до таго, што адбываецца своеасаблівая беларусізацыя і формы, і футболу ў цэлым? Я лічу, што гэта вельмі добра, так як наша краіна мае сваю непаўторную культуру. Гэта добра, што людзі пачынаюць гэтым цікавіцца. А вось я бачу, у вас беларуская стужка. Чаму вы яе носіце? Таму што, па-першае, іх тут раздавалі, ну, а па-другое, каб, скажем так, быць у масавасці да людзей, бліжэй да людзей, якія тут збіраюцца падтрымаць зборную таксама. Дзякую вялікі. Як вас клічуць? Анастасія. Дзякую, Настасія. Это была Настасія. Настасія прыйшла падтрымаць беларускую нацыянальную зборную. Як мы бачым, сапраўды шмат дзяўчатаў. Мы бачым, што футбалісты працягваюць раздаваць інтэрв'ю. Некаторыя раздаюць аўтографы. З калёна гучыць гурт «Вінсент». Перад музыкамі выступіла «Шума». Свята працягваецца. В прынцыпе, это нагадвае ўсё своеасаблівыя вулічныя гулянні, ці як? Ну, абсалютна, я вот згодная, што народу сапраўды шмат, ведаеш, ну, троху менш, чым на ноч музеяў, якое была. Але ідэя зрабіць в цэнтры горада каля нацыянальнага музея, то это вельмі класная.
Як, до речі, тебе ураження від гульців білоруських? Бо я, наприклад, здивлена некоторими, бо я, наприклад, приємно здивлена розмовам з Сергієм Черніком, який для мене, ну правда, як я казала, з'являється одним з самих адукованих. В принципі, мені сподобалося. Ну, мне спадабалася, што бальшыня з іх ясна, што ўсе разумеюць беларускую мову, але многія з іх размаўляюць па-беларуску. І калі я пытаўся, што для іх беларуская мова, яны казалі пра беларускую школу, яны назвалі свае беларускія улюбёныя літаратурныя творы, улюбёныя словы. То бок адчуваецца, ёсць гэтая беларускасць у іх, і гэтая беларусізацыя не знешняя, яна адбываецца таксама і ўнутры. Можа быць павольна, не так хутка, як хацелася б, але сапраўды спорт, футбол, як мы можам бачыць сёння тут, на гэтай пляцоўцы, пакрысе беларусізуецца. І што, да рэчы, казала, ўжо сапраўды вельмі здзіўляе, вельмі шмат моладзі, вельмі шмат маладых людзей. Скажы, от, да рэчы, пытанне, ты сам пойдзеш на футбол 8 верасня? Ну, давядзецца, відаць, цяпер давядзецца, калі пазнаёміся з усімі футбалістамі асабіста, то грэх не прыйсці, не падтрымаць. Давайте яшчэ сама маленька запытаемся. Можна запытацца вас, вось мы вядзем стрым. Як вас завуць? Лёша. Лёша, а ты любишь футбол? А ты любишь сборную Беларуси по футболе? А ходил на стадион коли-нибудь? А у тебя есть футболист любимый? Да. Кто? Лука. Лука. Лука Модрич. А белорусский футболист есть? Белорусский футболист сборной Беларуси, за кого ты заузеешь, есть такие? За кого? Скажи уже за Андрея Климовича мы весь час, так? За Андрея Климовича, так? Так. Да. Мы часто были на матчах футбольного клуба Минск, але он еще оборонял у футбольном клубе Минск, але Алексей был на усіх, ну, на минских усіх стадионах. Алексей, ты любишь белорусскую мову? У школу ходишь, ці яшчэ не? Нет. Садок яшчэ. Вывучае беларускую мову, спадзяюся, што ўсё будзе добра. Дзякую. Дзякую вялікі. Гэта маленькі фанат Алексей даў інтэрв'ю. Ну, давайте яшчэ запытаемся аднаго-двух чалавек, і я думаю, што ўжо можна сцвярджаць, што свята адбылося. Давайте падыдзем да фанатаў. Вось яшчэ так дзяўчат. Дзяўчаты, можна з вами пагаварыць? Калі ласка, раскажыце. Дзяўчаты, раскажыце, чаму вы сюды прыйшлі? Девчата, у нас живая трансляция. Поболеть за сборную. За кого? Да. А у вас есть любимый футболист? Конечно, Черник Сергей. Сергей Черник, так? Самый лепший. Чему? Трудолюбивый, целеустремленный, самый лучший футболист. А вам форма новая сподобалась? Да. Чему? Красивая. А який комплект болей, белый ці червоный? Зеленый. Зеленый? Ого, так зеленый только у Черника и есть. Добре, є ще одна. Да. Ясно, ну дякую вам велике. Федора Груевича. Добре, я думаю, что мы будем завершать наш стрим, наше вещание. З вами була Юлія Коцкая і Франк Вячорка. Дякую велике, хто нас сьогодні глядів. Нагадаю, що ми стали свідками презентації нової форми. Дякую велике, и я думаю, что сустренемся все 8 вересня на стадионе «Динамо» на матче Беларусь с Сан-Марином. Приходите подтримливать национальную сборную. Сустренемся. Дякую. Тільки наперед.